Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka school tingir upper primary school. Kabadai kawai nagi school kabla rimtam hapo kathan mausan ramblong. Haringkan kajing ipo ipi ang hakasaw dari uno pra arja pusan. Kalayo ban penkut no kajing rakhe dap hanyusan snam jong ka school. Ni ka platinum jubilee. Ya kabala yo ban rakhe bro shisnam linter bat bala pli perda. Haka khat ar dari urimpang arja pusan. Ya ka school tingir upper primary school. Laseng haka snam shijak na spa sanpo. The Reverend T. Rodborn, but yakani school na penyat the Tengyer district jong Kashila Presbytery. Hagani sngi penkut ek platinum jubilee le danang uba Olan Singh Swin MLA kathan, ba DP Walang retired IAS but ex-chairman SPV committee, ba PS Dakhar CEO SPV committee, kong Marwen, Reverend S. CM Sat, President MC, ki pastor, teman basan, ki khna school ki nohikai but ki pat ba nong shongshnong but ki wei. Hagani sngi la yoru ban pensngo ya ka history jong ka school da utam basan BLG ngap ubalapan kan mawe ka jinya identity jong ka school kabala se shibun ki krau bat ki shamphang bala yoru ban play ka ying school bathamai da uba DP walang ya bala bepisa lingba ka SPV hadian ka jing play ka ying school bathamai la yoru ban pala ya ka souvenir da ikong Marwen bat play umau tablet da Reverend S CM Sa uba DP walang ex-chairman SPV committee haba ajing kena nak sngi ulo yatho bana kalyang ka special purpose vehicle klalong kabalapan kre anak munta ban shnapan he ekani ka school shaga secondary school ka banirap shibo ni ki khana school ba anda ki lapas nang ni kimdan kam bande shiki wei ki jaka kum shamau sanram ba shilong bat kani rap shibo ni ki khana bat ki long yeng long sam ki baduna ka yok kot bat ulo ong ru ba ka shong sa hakinong penyat school bikin buddia ni ka kam khnang ba kandong ka bajam Hagani sngi la yoru ban penshit penshingai ni gijing rajing shat drill bat ki action song na ki khna school bat kum kadak gijing penkut di kani platinum jubilee la yoru ban ot yu cake da uba PS Dakhar. The Lord will apply the souvenir to such a man is the future be. Entah nak liam cuma chairman at the district. Your ban polite, ban peli, polite more to that, ban peli you more to that. Kali kepuar, kum kadak sakan mah dia nak nak dari school ke juga kiri juga. Ini kepuar yang peli, you more to that. Akan kita ke jauh beli kupang, beli kupon, baru beli musim, baru beli orang kabar di school. Nami syakwa, bilang nyan. Engkau kejangan jauh beli kita pulang jauh. Amen. Bok bagan cepat kami jam rohai bagi kibok yang tasni bu kejindua itu bagan tersebut dengan kius kemang. Kami boleh melakukan apa? Atas stage yang lain tas 6 7 8. Stop. Pada itu dari stop usul ini. Jadi benar-benar dengan apa tadi? Ini boleh apa kau ini kan? Yes, car in the board. Si akan kita yang tepat ini dari yuk kita dapat lukis. Kapua berapa ni seyo kapan hujan ni pak kita cukup itu sih ni kapua yang tepat bangsa mau ke sini kepabu ya ikong Marwen banyak dan tilang apa banyak kau yukin bang momennya saat itu mah gitu buat
Orang ya syabram ko school jongi miru shibun ki klur kali to gantiu kanam kerteng jisu ulang ten rajin kerku ngasnong pa ban pelat yang ka souvenir jom ka Tenger Upper Primary School. Hakane ka platinum jubilee celebration jom ka school. Pelat yang ka souvenir jom ka Tenger Upper Primary School haka kerteng ublay ukpa ublay ukun bat ubersih bakut. Kejimpi ke bangga lepas ngambil orang sekolah ni. Kata kada gigi siang kan itu tak jadi ngalajar dia orang sekolah ni dia. Tenamar ba beridar ros di nuhikai jonga. Namar pengafil kasti kami orang kelas sekolah ni. Tengah sial lagi orang laba lepas kasti. Beri benda ni pengapas sijak kasti kalai awan ni. Tenamar pengafil lepas terliok kelas sekolah mana ni. Tumsyak kau di negara jom tumsyak kamu mengapafi. Tengah siok layak peluk kalau bahati. Modern District. Tengah 8% apa yang ada di school jom mission. Mendu harus nomor dengan school mission jom presbytery. Kalau bah ada di school district juga modern open district bukan tu pun. Kebahapa pok sila presbytery. Dengan sila presbytery saya kalau penuh pun ki. Diberi punya saindur ya ka. Imlang salam jika dong katai dia juga stay terbuai. Ay boleh terang nang kerku berdoa nang hilang ti, ya kinung kita jom kena presbytery. Balong lo keruk missionary, buat bayi kalau itu ikon kita. Dengan setelah kata-kata pengantaran berpihak ni, berkini ke school, kaji siapa lagi ngas hujan nado musuhan, marbah kapor pengadang red ngadang senong, kapor bah ngadang late school, segitu school, lauba sesora, kapor bangawan sitil bah kibri jungi pun ni. Hamil tengah ibabot. Maka tu kijinga di jangi berki kemudian orang kijinga di buki kah kiman kata kijinga yo entah diberi kimuluk jangi babon ni tengah. Tengah ya school ngaya gelembang ni ngai bun ngaya lembang kada school. Ban ngahaba high school ngaji i kena high school ban ngakan mau ba ngasu kwa ba no school ni. Rian doi wala dah ngambil on school mun jom lele ngalapor berpiu tas ni kasi pendon brom. Ika jingan di bas. Bah nyusan sini ujian di mau di mana sekolah. Bang suban diga an ai keporam hak sini benungkong bawan ni. Ya Reverend T. Rodbon late Reverend T. Rodbon. Ubadi real missionary di mana dong kata jadi. Berasang yang kena sekolah bah lembaga jimdan di mana sekolah. La permisi pun iba nang bastam iba ladan gijing klik. Iba teri hal office go fair jom ke state mekhliai jami. Bala pemiru kinong yalam bofer la balong kinong yalam hagi imlang salam kinong yalam hak politics kinong yalam hagi seng balang hagi kinong yalam bofer la pemi nagari school ngakeredon di jingkemen bokraba na pedeng kini kena school badanda we are fisami balong ki bopernai nagal po kadang sai bopilong kinong yalam at pilem ki kadong matai ka sisi marba kabli bong ba kitur bapas nasional ki khamsta kam de kata gibun gibanang basta kimi nang no ki kide nagi kena school na nang biru pemde bersufer kata kini gibedan hane kadai gaji tipsi gi jompi gaji tristom gaji minot gaji jompi kabar perlu fi ki kena ibanang basta de pokong sang ba bapinjo ka kerdan di ujunang ista tadi tak keburam ka kor bergaji telang jom ki kimi ki pa jom ki kai bat jom ikana school. Pesa abano, dengan kemil tiba dengan jingat tilang jom ikmik pa, bat ikana school ngi germen ba, sa hisin ngen permi pat ikana, ibadon gaji kikli, na kemata karoy kapar, badon kikli, na kemata kadong thai bat bakin long ikana, iba wan sekhmat lagi exam, ka exam kamli tah
banyo ga dikri ke exam ko wala mo gi competition na kita gino de nga ngam simladon kasnyang ko khrao bang ai nes to ngam simladon ai dari borobor ngatip bagi nong hikai jong pi bagi nong pei nong juo jong pi ngadon ke musim kasnyang lomba kajing ai jemut lene lomba kino bi kantin sumbo jeng berkat kibukan island nerba ba min penhapat yak ai balda nomor kami snong ko boleh lahen ke idan tah po UP increment ba lese lada idan don late pastor Trevor injin ladon matrik nang nanti injin ladon ikna berpas matrik nang ni dengan kermen ya vision ka ba uni uriu ba visionary pelakran nang ne pertai ipatang ibansa kinjo ilen ta ai begini guys sni ba pin perkap hai gani nomor ba labun ginong seksno katang mi usnam ginong seksno nabon perkadi de jimbun jeung ikna skul ro nakat bami isnam kalau nange bun kena skul tongin ya bu irfang ba kin khamsuk kali skul jadi kinyo kalat ban skul senong bagi pendet matrik lo senong kitu bami ok pendet ya matrik de ka na trying nam grade jongtan de saisim ngapernot bi di presiden juga bahwa jisha ngaya ke program ke bangalabu ngam ju khamsam pelat eksan ni hang no honor dengan tragedi bahaya ngaya jing ba ngabe bahaya po tetang ta ngala de betul pa bangan slep pas ni di ai bukan ni kasi ka song si pasaji kano but kano kaba ye jian nanti japi ngan persang ban kesan men jian di jumlah ni commission berpenhe persan cucu di school kumbang ya kene ke school la sanction but la ai ka approval na kalian ka SPV special purpose vehicle ka badan office sa Shillong kopet yang ni ka area SPV area Brockway ha ka tupor ba sanction ngarang chairman mga tupor mga bat ya kam chief secretary mentang asang kan bat di ba Peter tupor long CEO idang long CEO ni ha tentaru bat di mai ba pet ba pet dunia ya kene ka jishna ya kene school hado kana long kumne ya bijing keren jonga ba Peter mentang sya ban yarung ni ban ngala keliru na besan ba kene kade ka open primary school ba ikna dikladan ni election do jon secondary dan secondary school optional yang undan secondary school e ka ba lengo kene ba mas ndat ni pas e ka bugin hapin no shabar mo sundam ne Shillong punda tete iba Peter abaikan mentai kau bagi lang ready na kalian ke SPV bagi penhe English school benchmark class 9 class 10 ru te kata kade ka ba stonade UNESCO ba jaka ka biang ni ba lada dan kam ban penhe English school hadu class 9 class 10 banyo secondary na try kila banle na kalian ke SPV nang ba hadin pada class 8 dan kam bi English school ibon ki let's say ki yeng kisam ki ba shem shitom ki bundra kayo rakot ila baniyo jing toy ba na kata nanta kabaar na ko ang gune ba school building like that kade ka school building ba kabi songkhya ba kabi scam manta ka shong stang ki no hikai sobha ya pet bhai ka school students sobha ya trishitom Lashim sedang marsen sedang ke school di tiap mai kin sapoi having a school kita gumur ki furniture kin sapoi having a school yo yashong ha ki ben bat ha ki shuki ki bakham itenan ki bakan ai na kaliang ka SPV bat income so nomor kata ka SPV area na kaliang ka office ki penbiang not ya ki kena ki uniform bat ki penbiang ye ki jingan kam tam ye ki kena kan thai ke secretary jong ka school uri ban board nanti di ban kundu ye ki officer ki betre apo SPV Shillong ban yo ye ki jingan to ki scholarship ki board namun tak ki kena bupati puli Shabar hadin habor lada kinpot nala kejong kayeng kesem